Io sono in Hallelujah, masala. Hallelujah, masala. Ngomhlale phasi, ngomhlale phasi sisi. Nkosi yami, ngomhlale phasi. Hlala phasi, hlala phasi, hlala phasi, hlala phasi. Nkosi yami ngibambeleke. Hlala phasi. Hlala phasi. Puti msangano mnu puti njani ungiphaphela usilima wena usilima te yisiwe angicabanga nethi utaphinze nje ungibide ngabhuti mina ngicabanga bamba ngenda silima phela sivumelana kahle ngale siyaplana ukuthi kungamtsheli baba bethi ngikhaze kuphela yalo ungihlokabule ngemzaqo ngenza bayakho Kanona yena ukhona ngibambe ingozi yakhe ikutshelethini ngifuna kwathi ngeke ngibambe ingozi yakhe ikutshelele iqiniso lalela sipho manje I mean duma kude wena uyakutshela kwangu Ngathi ngicela ukuthi sonke. Io sono in Ngiyaphila ntokazi. Sanibona baba mkhona. Ufundani? Akusikho kufuna le ngikudele. Ngicela ngilosholete. Konke. Angibe. Akasibanze sibonga. Ucantu sangikhumbula. Robert. Angimloyo but Manje? ngimarobs ake. Marobza le. Hayla. Nabe la utele kutohlanga nje angathi. So ngibe ngingafaka licembe ekucaleni Nkosi yami ukuthi better man. Lemsebenzi la khaya. Lesibovubovu losisilomuhle bathi ngisizwa ngakho. Lomhle kakhulu. Wathi utangibita ngingashayi. Solo ngizamile ke lokungashayi kwaze kwaphela 7 months S8 le ngikhuluma ngayo. So la ngishaye ke ngibona ukuthi lokungashayi kwami ngathi akungisebenteli. Ngoba nale bengifihle khona inhloko bagcina bangicoshile. So ngithi Nkosi yami. La uqetha wonke umhlaba. Angiva ke baba Mkhonda. Uve kahle nje. Ngizutawuqetha wonke lo mhlaba. So bakucosha la bakucoshe la. Manje phela makujabule wena Mkhonda, angithi kuyakujabulisa na lo. Ba, awungene endzabeni khuluma. Ngidwa Nkosi yami manje ngithi noma ngabe sengiyashanyashanyela nje akusinkinga lenganani le ngeke ize affect because leki ngicwanga ngawo ukuthi manje ngikhona kulala ngidlile yabona. Okay ke baba. Uta sklinel. Kumfina ezini ku Yebo. Nehufa manje. yini Utakubona. yini uvanga oh okay ngiyawangitshela gogo ngilendvanga le ngisula ngapha Nje kuyawuthi ibonakala into ayibona. Stuff. Cha usinawo notukwenza. okay shuthi ke mina la emsebenzini ngidele ehufa ngiyabona ngaqala nithi noma baba Kusasa. sasa hayi ke kodwa Utolungele nje toketi. ngeke baba Mkhonda Okay. Lwele. Vala umnyango lapho. Mkhonda kukhanya kuyangisita nami ngiyaqasha Kufanele, aninowe emehlolo. Kufanele njani?
Kama sikhathile sona usajayiva imijayivo la. Hawu andibengithi nje ngithi. Yewena uyathi sinyalo phela ku. It's a new dance lengini. Sikhathi nyalo sekuthi nifunza emsakatweni. Hawu kwavala tikolo ha? Davala tikolo but awuyikobhala from 5. Mos ngifana nakuthi next year loyo. Uyathi ukuthi kufundwa emsakatweni yena na TV. Hawu that's impossible. Hawu ngeke. Kusho kanjani nasho? Ngeke ande sifunze emsakatweni. Anilaleli mina ngimtsala ngiyalalela. WhatsApp bayasendela ama-timetable. Wena nje ngawuthatha i-timetable kimi mangabe besho sinini banganisendeli labo thisha benu. That's kind of old fashioned. Iredo mina neredo. Buka-ke ngololo toba old fashion. Ngoba phela nangabe ungakafunzi ufeyilile utawuyaphi. Phela angithi angifeyile. Ngiyalipela uphasi ukuba ngiyakwati lebe ngikufunza lengakufunza nge-first term. Yebo, ne-first time ngeke ngichube ukuthi uzobhala i-exam But that's sikuthathe phela kusolo kulamphatheni. Bantu ingani ukuthi sonke sinato le. Awulalele ngiyakutshela uyangitshela. Tishela nakafundisa esikoleni wenda kanje naye nakafundisa nawe uyakhuluma. Cha. Ngiyabona ukuthi awufayila ke vele sho sikude phela impilo yendaba. Azothatha nje timetable. Angifuni nje phindze ngikubona ujayiva nomjayivo wakho. Ngoba ngathi uthi uyaphi nawo. Awuna kancane. Kude sasekujayiva kancane. Nyalo i-COVID awuyati iyophela nini? Mhlambe lalo mnyaka wendaba enifunzakala e-radio kwathi kwathi. Wena udawube ubhuzi nje uhleli ngilalela i-radio ngibukela i-TV ufunza ngalo. Ngabe ufuna utimisele wenze kulo mnyaka uphase uqhubekele phambili. Yebo sisi. Awulalele la usho nje. Stop the woman. Stop on son. What's a no? Well, go on, children. What's this? Hello. Wona slining. Smela wena la wona slining. Ngiyahanjwa la. Ngimleslimo. Umsuthi. Uyani timali? Awusolo sakho la ngisajika khona. Ngikula ngijika khona.
Ngikhululeka. Khululeka ini? And then phisa ngani ngapha? Manje nibahla tami kontekani ngathi? Uyaphi? Uyana nempahla leti? Singakangani? Awungitsheli ngani ukuthi uyana nempahla? Kahle kahle wendani manje? Awungitsheli ngani ukuthi uyana nempahla? Fanele ngithi igcoke nibahla ngihamba. Uyaphi? Ngingumfati wakho mina. Fanele singathi ukuthi uyaphi. Each and every step lesithathako ufuna ungitshele mina. Uyaphi? Uzama kususa nje ngicabana. Simple no angisusa incabano. Simple ngitshele ukuthi uyaphi nyalo nale mpahla le. Kubaleke ngani ngifuna ngumfati wakho. Wathi? Angithi wathi udangithanza konke thina nawe ama ideas asitawasherisha. Lokhu sherisha konke leyo lokukhuluma ngako lo. Lokhu nginakekele lokukhuluma ngako. Nyalo ugijima ujake duma kude la ngalele la bapake khona la uyakhona. Utansi muslim. Ngirisivile imikholo yakho nayi. Ngingathungo lakho la. Nali la kimnali. Niyana duma kude. Shito banzi bamba icingo la. Ushito ngiyabamba. Ngona uyabamba lwami. Niyaphi na duma kude nini? Kanti ngusibalo. Uyangiphilela kahle la. Mani, uyakhona noma usigebengu wena? Sengiyahlanya mina. Awuhlani, ngikuthi kahle kahle ungiliphi wena. Ephutilale, nangabe mina ufuna nami ngibuyele engcolveni yami timfeni tami ngidenda ubuyela mina. Mina ngithanzane ngishade nawe ngisingathi wena ukhona. Mara nyalo wena songiguthukele uchomana netigebengu. Musibalo wami lo. Musibalo wakho bathi at the end of the day. Musibalo wakho bathi yathi sengitsini yokukhuluma ngale mfo le. Sengitsiniwe ukhuluma ngalo. Ngiyayivala le topic yakho mako. Uyayivala le topic but mina I need to go. Cela nibahlata ngalo. Udobona ukuthi uhamba ngani? Udobona ukuthi uhamba ngani? Kulungile ke ngidawubona vele ntamane ngihamba. Bona ukuthi uhamba ngani? Bona nje ukuthi uhamba ngani? Kathele muye. Manje ngijela la. Bahle ntombi. Yeah, right. Kodwa namhlanje ngiyakhona kuduma kude. Kufanele sihlangane naye sikhulume. Ngijela kaphi mama? Yebo ndoba bafateni yahlupha. Umuntu ungaze aqoshe yonke lento lena manje. Ingosi yami. Bathi phela le mali nabe itaba yini lena. Futhi besitawuphila besitawakhala leli khaya lethu la sengene moto. Manje kwenteka. Pablo. Kathwanga. Ngikulo kankunjeni. Kuphi? Yiwe nje. Njengoba uyibona uyifunza nje bhaliwe. Ngene. Hawu. Oh? Nomfati kuyo. Unenkinga phela esibalo umfati lo. Akafundi nani ukuthi ngite kuwe mina kanza kathi uthi wabulo sokwakho baba. Angimadi ukunani. Understanding wena mfana wena. Uhambela edolobheni nje kude bengakwenda kumgcoba. Uright enhloko. Maphula babe. No bebodele. Bathi nabantu edolobheni utayifaka yona le mali. No. Yamani.
Angisibona ngeke baze ba-understand lokuthi mina umuntu ojabula la. Kodwa indoda ayithola ngeke usimuntu edemakini. Angimane ngizame ukugcoba. Ngeke phela kwenteke nje bayayela. Asimsana. Ngicela phasi lana bese ngicenzile mina kubani. Akaninde ngibeke 1000 lo. Yena ngikhetha lokhuza. 1000. Yabona into lekufuna siyenze nyama ufuna siyohlasela nomashonisa. Tipha. Tipha. Ukhona. Le mafurniture right. Abafuna ukufaka lapha efridge. Awashiya bona. Unyani bubuta Namhla fridge. Okay. What's up? Question. You know, it's 600, 1,000. There you go. 2,000. Another business to 27 month. Who can't live for one of them? You don't cover this sale. I got to think that. I'm not going to be mad when I see you. Come on, you put that. Ngicela ukuthi uSparks dlale inyama. Mashonisa ufuna ukuthi simsuthe. Ngithole ama-whereabouts akhe. Sona. Awungeke nawe. Mr. Cox, baby. Uhle bakho ntokazi. Waze wabangala. Baby, I'm home. Where are you? Babe. Sandra Sam, I've been calling you for now and then. Ula balcony. Uyanya libusuku. How? Ucela umphendula ubhizi ngani la balcony. Mhleli phela mina ngilala buka isikhathi singibani? Shaye 1. Hawu ngiyabonga Sandra Sam, uSolomon mina. Ubuyanya libusuku kangaka? Mina. Uyati mos ukuthi Ngadini. Uyati mos ukuthi ngifuna uhlala uthokotile ujabule. Manje kufuna kuhambe ebusuku. Uyathi uthi nangwali imali ngibona. Ngiyasebenza. Ebusuku ngikula kuvule khona nyalo ebusuku. Sandra Sam. Mani ungathina ungabona mina ngichamba nyalo ebusuku. Cha phela lokho uyati nje ukuthi akuyona. Wena kuyalunga ebusuku. No ngindodza phela mina ngimi I'm the breadwinner. I have to bring bread on top of the table, yabona. La fanele umake up ube muhle la. Yathi uyangishintshela. Ngikushintshela la. Wena serious nothi uyangishintshela nje. Sengenteni? Serious. Akusilo mandla lengamgana mina lona. Silo mandla lengamthandzela ukuthi ngibe ngumkakhe mina. Okay, kufuna ngibe njani? Ube Ndize ke uzibone ukuthi nokholwako lo ya. Usakhola wena? Ugcina nini ngesombeni? Angibuke ngigcwele inkatimulo. Inkatimulo ya. Yathi iyaflowa nje. Yabo ufuna ukutshengisa ukuthi ngigcwele inkatimulo ngani? Bu abantu cha nayi inkatimulo icala mina.
papa. I feel so good, mama. Hallelujah. Oh Lord, amen. I will not ukiano Jesu. I will not ukabana yena. I will not unani. Hallelujah. Oh Lord, amen. Jesu zipintombi zikiena yena zipintombi hallelujah oh Lord amen zipinsizwa zikielu Jesu zipinsizwa zikiena yena zipinsizwa hallelujah oh Lord amen ay umnandi ay umnandi ay umnandi Sunday school ekielu Jesu Sunday school yena Sunday school ekielu Jesu aibo asam Koko bekielu Jesu Nikosho koko bekiela yena Nikosho koko bekielu Jesu Hallelujah Bapo baba bekielu Jesu Bapo baba bekiena yena Bapo baba bekielu Jesu Hallelujah Nikosho mkulu bekielu Jesu Nikosho mkulu bekiena yena